singakanani ngobekeze Ngomisitha zami singakanani ngobekeze Sanibonani ugogo Mselekulo okhulumayo niyamazi ugogo Mselekulo onizela nezindaba zenu ezimnandi nezinhle enisuke ningazazi okusuke kumele nizazi namhlanje uhlelo engizokhuluma ngalo ngizokhuluma ngalabantwana laba ababa nezinkinga bathi befundiswa kuvane kwenzeka amaphutha kubona bakhulelwe inkinga enkulu leyo futhi uyayungazi ukuthi uzoyenze njani uma umzali ngoba kuza kuwena kabuhlungu kunjengokuba nje ingane yakhe ise-university ukhokha izimali zangempela ukhokha imali ngisho la ihlala khona ingane uyithengela ukudla kwenza yonke into ubese uzwa kuthiwa ingane yakhe ikhulelwe ayikho into ebuhlungu njengaleyo nto uma umzali iba buhlungu kangangokufise ngisho ukuthi wenze njani uyiyekise noma wenze njani ngoba noma usungathi uyayishaya akusasizi lutho ukuyishaya ngoba vele ukuyishaya vele ngeke kusayisusa lento vele isikhona kuyona manje ingakho ingane uthola ukuthi kwesinye isikhathi ithi mayibona ukuthi ikhulelwe bese ivana ikhetha ukuthi ekungcono isikhiphi isisu ngoba isaba ukuthi ekhaya kuzothiwani ekhaya kade beciciyela bezama ukungifundisa sengiphezulu kangaka mina sengiyakhulelwa ngcono ngimane ngisikhiphi isisu isikhiphi ingane isisu angithi leyo imfihlo yayo naleyo oyayo ngalesi sikhathi kuyimfihlo yayo neoyayo into abayazi ngesikhathi beyazibodwa bobabili kube nesikhathi esizoshaya sokuthi lengane phela idinga ukuqanjwa igama idinga ukuthi lengane igqokiswe kuma sekushaya leso sikhathi sokuthi ingane iqanje igama igqokiswe ngesikhathi kumele mangabe igqoke ayisazokwazi ukuthi igqokiswe kube sekuthi izinto zalo umntwana lo ayithola azisalungi ngoba phela selokhuzile umntwana ngithi ufihli azisalungi ngoba nje akasakwazi ukuzenza akasazi ukuthi uzotshela bani ingakho kumele ukuthi uma ukuthi uyazazi ukuthi wenza kanjalo kungcono umane nje uhamba uye kumuntu omaziyo ukuthi uzokusiza ngeke bangabukhona abantu bazinyanga noma umthandazi ngakini usuyamtshela ukuthi chabo ngenza into kwenzeka into kanje kwasho ukuthi ngiyafunda ngabona ukuthi kungcono ngisikhiphe isisu ngoba manje ngiyazi ukuthi ekhaya bayaciciyela bazokwenza njani mina mangabe sengigulele ngase ngikhethe ukuthi ngibone ukuthi ngcono ukuthi ngisikhiphe ngesikhathi sengisikhiphile sengineyinkinga bayikhona lapha esikoleni akusafundeki izinto zami azihambi kahle inyanga leyo noma mthandazi loyo uzokutshela ukuthi cha ingane yakhe ifuna ukuqanjwa fanele uyiphi igama uyigqokise uyenzele igaba ngegaba njengalomuntu osuke ephunyelwe isisu ngoba umuntu ophunyelwe isisu uyayiqamba ingane yakhe aphinde ayigqokise ngoba isuke izothi mayisikhulile idinga ukugqoka idinga igama ngoba iyakhula nabo izibe nontanga ihambe yodlala uphinde uyisuse kuwena ngoba phela uma ngabe lengane uthola ukuthi awuyisusanga kuzoba inkinga inamathele kuwena izinto zakho ayisalungi suku sathe uyangala akulungi lutho ngoba yini nasi sisu lesiya owasikhipha ingakho nomuntu osuwe simphumele ngeve kuyinhloso kodwa kufanele ukuthi ageze akwenzeke kangakanani ke kuwena ovela usikhiphe ngenhloso ngoba nongathi awubonwa ngamuntu kodwa uNkulunkulu khona ubonile uyazi ngoba yena ukwazi ucabanga uwazi ngakho konke okwenzayo ngisho sakucabanga ngeke umuntu okuyena wakuletha la emhlabeni kube khona into angazoyazi ngawo ayikho into angayazi wazi ngitsho usazocabanga ukuthi uzocabanga ukuthi futhi uzokwenza ukuthi uyayibona leyo ukuthi inkinga maphi bese nibona ngathi into zena zihambe kahle uthola ukuthi noma ngaba usafundi umsebenzi awutholi noma uthola uyaxoshwa awazi kwenzakalani zibophekile into zakho ziboshwe ile yangane ekhala lapha esikhotheni noma ekhala epipini la wayishinga khona uyabonga ugogo Mseleko futhi uyacela ukuthi lolu hlelo lakhe lulalele njalo ngoba luza nezinto ezikahle ezinisizayo ezinibonisa nje izinto eningazazi uyabonga ugogo Mseleko namhlanje ucela nilalele konke anitshele kona inamba yami yocingo nizoyithola enzansi ekuphela ndabeni siyabonga.